Salamak sitamu lan pak kaborok na puang. Lantel melambi latani umbangun katuanta sipulung umpenombai puang. Lante allo sedin tanggal 20 nak bulan 5 tahun 2020 misa. Kadana puang latarangi lamai bunga na Korintus pasal 12 ayat misa salako 10 misa. Tamas sambayang. O ambek ki daw suruga ki pudi sia ki pakalabi itu diona sangambi. Bela namasokan komi o puang umpas sake tu diona katuangki. Mi panundukkan mentama terloba aru. Laki pataruk te katuangki o puang. Dolo do mimintu na to laki parandangan ni ulendui kadami. Tumenda di pentoyanki lan umpalingka sarak katuan lan allo yete. Ia moto opong matua pondoikan pena masarlo mi. Nete kadami tu laki basa laki rangi si laki nandung. Laden patun laki pogau lan katuangki. Sakka sadiakan opong matua la umperangi si nandung kadami. Pada pagare kasalangki lan puangki pongisu ki masambayang. Amin. Bunga na Korintus pasal 12 ayat misa salako 10 misa. Diona pak kamase mempena. Kamu siulukku. Ya tu pak kamase mempena. Tae kuporai ke tae misani. Misan kumayang ia tommi kapere pa. Mangka mo kami direnden lako deata mamang. Susi tu na kasolammi. Ia moto angku pamanasan komi kumamintu na tu toma kada-kada tete dio penanna pong matua. Tak misa ade kumua tampak ropu tu Yesu. Sia tak eduka misa umpokade kuma puang tu Yesu sangadinna tete dio pipena masallo. Mak rupa-rupa tu pak kamase di paserongan apa misa re tu pena. Sia mak rupa-rupa tu toyan di paserongan apa misa re tu puang. Sia mak rupa-rupa tu penggauran matoto apa misa re tu kapenomban unnatoi tu mintu unato lan lu mintu tahu. Apa itu kapayanan na tu pena pantan di pak kamasean lako tahu. Kumua anna pabu tuan kameloan mintu tahu. Belana den tu tahu kada kina na kamasian ni pena na yatu senga ana kada paisan. Tuo dio duka mai pena iya to. Na yatu to senga kapatonganan tete dio duka pena iya to. Na senga ana pak kamase ma apa maleke tete dio duka bangsia tu pena misa. Yatu to senga penggauran kale-kalean na senga ana pa anubua na senga ana borongan ni mintu pena na senga ana maarupa-rupa pa kamase dio na basa na senga ana kamanarangan umbat tonan ni tu basa apa mintu una to ia bangsia tu pena misa unatoi na serongi si misa si turu pa porayanna. Amin. Tak tu dilainan tidak ada yang dibedakan. Ulan na pak nandungan ta totemo. Siuluk pak kaborok lan puang. Ya kempokada ki kombongan. Taya anaum patu misa tahu sangadinna Buddha tahu. Ya tu tahu si pulung lan misa kombongan pantan dentu pak kamase siat toyan dio kalena. Ya moto na ya tu kombongan marates si sarak-sarak. Apa boleh ke pantan untonganan mi sia umpa parupuan kamorayan. Ia te agan ia te dadi dukalan kombongan dio Korintus. Ia tu pak kamase tu pantan dio simisa tahu. Den tu pamadau penai sia den duka tu butung pomalongko. Ia tome usading na kalena losong anna to senga lamorebang tu unte kuasa sia dipangke. Na yetu may usa ading nakalena kumua tobitti siya malamma magasa usorong kalena makamaya biasa dirangi tu kada nakua apara lakisan teme tobitti uluri malotong angki disanga tahu. Ia moto adna maapakilala tu Rasul Paulus kumua ta iya tu dilayanan lan batang kalena Kristus ta etu tahu la disanga madawan na den tu disanga madiungan ba tu tae patunna.
mintu tahu tu disabuk kombongan na puang matua. Pada dan dio olona puang belan namang kamodis pasang batang kalelan kalena Kristus. Lan ayat 10 talu di pokada kumua belan na misa ripena mangka dini undio ki solanasan anta mendadi misa kale lato Yahudi lato Yunani la kaunan lato makaka mintu ki di patamai tu pena misa siuluk lang puang misa ari pak dioran dini undio ki yang tu pena masallo tu untoroi katuan na si misa to mak patong mintu tahu pantan di kamasian pak kamase silayanan kumua anna pantan umpo patunna si turu tunanga na puang matua lako kalena yaitu pak kamase pantan di kamasian ki tangnya lah dipakai mak pasibanda lan toronta siapa sanan tengkota sangadinna lah dipakai membangun kasyulangan matoto lan Kristus. Amin. Tama sambayang. Kurre sumanga na opuang kipatingo diolomi tiona atumi kamasiankan siya temi pa pangada ulen dui kadami na pamatoto kan siya na bangunkan siya na daikan opuang kumapantan kan yate kami taumi yate kami kombongan mi den nasang patunna laung bangun ni tudiona kombongan mi den nopak nalan mintu na to opong matua pantan lang kiang karan situru pak porean mi kitontong sialamase si pakaboro si tunduan si siangga lan mintu na to itu usanga kalena madawan na usanga kalena yamanna bisa umpana tak teme apa sangadinna pada kan ni di ben kamatotoran demi puang pantan ungkarangi situru pak kamayan tumi sorong lako kaleki mitontong umbengkan kakinan siana ponnoikan pena masallo undang karen tumintu katuan iya to laling katuan kilan allo yate opuang pamatotokan undang karen ni siom pagaui tesara pengkarangan laki panata allo yate mintu rapung kipasake anak-anak kisuno kitu marasal lalu kapeladaran kapasikolan pamatoto ipuang marasa nundaka pengkarangan siunuki sorongan ni tamakatuan na kombongan mi umbomba na ni pamatoto i siapa sake lalu kamasakian pamaleke lalu untamui kamasusan pakatanay lalu untamui maarupa-rupa masalah siya pergubulan pamatoto i lalu kamatuan kamu la tontong umben ni kaparanuan na tontong umpudi umpakalabi komi siya tontong makaritutulan katuan na untarima ya temelin kakatuan kerangan na umuru siya mintu teme apa na pogau den na selena kamu la sundun ni korean sumanga na taumbi pasaki to maparentaki mulai jomai pusat saya tamat tondokki bendi kakinan na patu utun melo teme kaparentan ki pemanaman ni yate kami mintu to buda lalu tondok lante na lili Indonesia pasake teme mintu to di ben pasanan tu tontong untangaran ni umbanakua yate covid maadin sumarombon lamel la ki solanasang ki tontong malaga-laga ki tontong masake-sake umpatarro iteme katuan tunika masiankan si toyangan ka jome mintuna marupa-rupa bala kasanggangan na iteme katuan ki menjadi katuan umpudi siong pakalabi kami oambe ia mate puang korean sumangaki pangandokilan atu iate tarimakan pada pagardi kasalangki lan puang ki pong Yesu to na katuan amin indeto tu kami nomban salamat lako kita solanasang puang tontong umpasakiki